Munini wa mwandiki mnene wa KUPPET Moses Ndurima na ugite mugomo yuari Moba Secondary thikoroni ukethira ugitana mbere kinya nyuma ya TSC gwita koti nongelete no kamiti ya KUPPET akiomba kurungika mugomo yoyo gutwikane ndi matheta yakethira kithikirawa agathite ndwangi cha KUPPET Meru na kinyethera kanithi kinyabone kwethira betite na mbere kurwira kioto kiao. Anthony Kathenya no tutariria Mathaa Kathumba nyuma ya kiama kinene gya kurungamira ari Moba Secondary gya KUPPET kunenkera oda kuma kotini kenda kurungamia mugomo lukinyite ntuki ya kathatu muthenya umde munini wa mwandiki munene kiama nigike Moses Ndurima liwaruga nyuma ya bokwamukira oda eno nibalelekere kotini kairi kenda kugwata mwelekero mujero wa koti nikire bagwetikia tenkia mewandikani bwarimu ya TSC kirigamba riri kwi muntu batariririe koti na riukira betelele ni mwelekero mujero wa koti. Rira mtu aleterio ndaikutha kuna mantu jairi jarogwirite kuthithia mbere ma ugwirite ku comply na court order kana waigua court order ite kwera neo usiki interpretation kana wite kotini uge ondera ni runge kwe nontu wa mantu jara jatrombete kugwa nuroletre kotini ko batu tutre kotini kenda tumba gwita interpreter court nontu tumba kura comply na court order batu turandu aba respecta uhuru wa mahakama na kwa una ndi batu tutre kotini. Ndurima kiugaga mugomojo ari Moba Secondary no uthite na mbere na kanjone ne ya KUPPET no yake ikarungame mugomojo kethiro bakandikanira mukataba wa gusoka wera na nkiamea wandikani bwarimo ya TSC. Mugomo ijuenderete mugomo yurio mugomo jutira rungikwa. We have not called off. Yes, paraba call off ni National Governing Council after we have signed return to work formula. Kuni raita wa return to work formula alimu batumbo choka sukuru bagumire alimu ibo umarire na batumbo choka sukuru gutena return to work formula. Kulingana na Ndurima TSC no mpasile misare mejero mbesa ja kurigito kwa arimu isokwe amuno tungata bodi bitare kuthongomwa arimo baitithwe nkathi na mendekithia mangi maingi. So twina wirigiro Teacher Service Commission berema ekara michara emieru ontu bando eji ibuye bali bakugita bilioni 13 cha mishara ya alimu and wajaire mbeja chemendeko ile alimu bale agairwa 22 billion bali bakugita bilioni 11 ko turenda mbecha iri chokwe na bachoke barekebishe uria alimu bakundumiwa ndene sibitari na iguru tumatuga no mwanka twendera mugomo mwankarera TSC ikathikira uria alimu bakuga tutina kanya kangini nandi na tutikwenda kugoma kairi turenda mantu yo jonde yathikirwe amwe nogu munini jo mwandiki munene kirinkia mene ya KUPPET ni asokeretie nkatho arimo kuma county ya Meru na Tharaka Nithi ni kwumire namba nene gutetera gioto kiao. Mugomo jwetu ijwitite na mbere kwenda kuwa ibwaga nontu bwa arimo ba Meru ngugira baritire mawana arwe Kenya ni kubaigwa Kenya ni kubathikira na kwena support ya antu bonde nene Kenya tutumba kurigiriana betho ba school nontu that au ni obabwirite kutho bari lakini hatukwenda kwira aciari umenyere mwana ukwethirwe ena mukaria untu mwalimu etho ateku otiga mwana ku mantu yaga akarika mwalimu atetho irresponsible. Kuma muji munene Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya.